jednu lijepu večer ovdje u našoj Narodnoj knjižnici čitaonici Halubajska Zorana Marinićima u svoje osobno ime, a naročito u ime Tatjane Udović, naše spisateljice, književnice na Marinićima, jedine ovako plodne, jedine ovako koja stvarno ovaj naš kraj promovira na dugo i na široko svojim stvaranjem, svojim radom. Pa evo ja bi jedan pljesak da damo Tatjani. Meni je velika čast da se ja i Tatjana družimo od njezinih samih početaka. Kad je Tatjana počela raditi, vrlo plodna stvarateljica, ona piše bajke za djecu, ona odlazi stalno u dječje vrtiće, ona njeguje kulturnu baštinu svoga kraja. Tatjana piše i o školskoj dobi, odnosno o osnovnoškolcima i srednjoškolcima, jer ona je i jedna mlada osoba, pa njoj je to bliska tema, a ovim svojim novim romanom Pogled beznađa Tatjana je zapravo i iznenadila u prvom redu i mene, koja je pratim od samih početaka, na njezinu zrelost. I s druge strane na njezinu veliku hrabrost. Ona piše o jednoj temi koja nije lagana i koju danas mnogi stvaraoci čak i izbjegavaju, jer se radi o jednoj teškoj temi, o jednoj mračnoj temi, ali ona je obrađuje na takav način da na kraju romana čovjek se ne osjeća tužan i žalostan, nego osjeća bijes i želi nešto poduzeti da to ne bude tako. S obzirom da je naše društvo medijalizirano i dosta ubrzano, sve više se primijeti ta otuđenost čovjeka i upravo sam stoga nastojala potaknuti čitatelje na razmišljanje. Nažalost, sve više ima onih pojedinaca koji se nisu znali nositi s problemima i sa pritiskom društva, te nažalost sve češće o njihovim sudbinama saznajemo iz medija kada je to već prekasno. I onda se mi pitamo nije li im se moglo pomoći. Upravo zato htjela sam potaknuti društvo na razmišljanje, da pogleda oko sebe i prepozna te pojedince, da im pristupi prije nego to bude prekasno. Evo, hvala. Ja tu nisam iz sveta književnosti, mene Tatjana nazvala jedan dan i govori mi, ima jedan roman ki je totalno drugačiji od romani ki sam do sad napisala. I ja govorim, dobro, kako se zove, Pogled beznađa. Ona govori, ja, pa da li biš ti mogla dojeti na promociju da te ja pokažem ljudima da oni vide čaj je to Pogled beznađa. Tako da evo, sad ste s prve ruke šinjora crtala sliki, Tatjana je doprijava, ma ne da vam sve bude jasno na prvo. Malo se zezam. Ja i Tatjana se znamo već dosta vremena. Ona je delala intervju sa mojim kolegama iz benda i onda valjda kad su svi rekli sve čas su imeli, onda kao ima tamo još jedan, vjerojatno sam ja inspirirao za taj Pogled beznađa, ima tamo još jedan ki ima još neš bi rekla, onda čita knjige, ovako ne zna jako govoriti, ali ima dve, tri ovako smešne stvari. Onda smo mi se našli tako i storili smo jedan intervju ki je bio super i tako naše druženje počelo najprvo ne onako na nekakvoj običnoj baze, pa onda mi je pokazala jedan prvi roman ki je napisala. I onda kako mi ki se bavimo, nazovimo to isto umjetnošću, jer pjevamo, pa to neki rekao da je to isto umjetnost. Onda sam ja vidio da to 32 ko sam čital se moram poistovjetiti pa jako puno situacij kje je ona tako dobro i slikovito opisala. Kao i kad mi pišemo nekakve pjesme, pa nam ljudi reču da su se poistovjetili s temi pjesmama u određenim momente, u sekunde, u nekoj slike, onda sam ja shvatio da mi imamo jako puno tega začekulati, da u biti
nismo se svako slučajno spojili i tako to naše druženje traje već let. Ja sam imao priliku ovo leto evo, da dela na jednoj televiziji i uređujem jednu emisiju koja se bavila promoviranjem mladih autora, čak glazbenih, čak književnih, a Tatjana je baš u to vreme delala slikovnicu koja se zvala Halubajski zvončar. Halubajski zvončar, tako je. Jedna slikovnica kada je već od deci od Mitjega uzrasta kroz sliku, a i kroz tekst približila nekakve običaje, kada je na jedan nevini način u biti jako utječe na kulturu, jer se kultura od Mitjeg nog ljudima usađuje va njihovu svijest i tako dalje. I tako to naše druženje dovelo do tega da sam ja danas tuka kao jedan eksponat pogleda beznađa, malo se zezan, ali kako je Mirna rekla, taj roman završava tako da ipak nije sve tako crno i da slučajno ako neki bude razočaran, to jest bude bijesan na kraju svega tega, mora uvijek znati da postoji svjetlo na kraju tunela. Jedna varijanta svjetla na kraju tunela, ova domaćin kraje, je udri brigu na veselje, pa sam ja Tatjane donesa jednu bukaletu. Ovo je inače domaćin kraj, rješenje svih problema. Ovo je rješenje svih problema. Ja se nadam da kad to bude nešto ovako kritično, da ćeš ti nešto na ledu unutra i trdo spreda, mehko zad, drugo ne more zaželet. Evo, hvala lepo što ste me slušali. Ja znam da nisam Pročitala sam knjigu Tatjaninu, moram reći, Lane, i nisam se baš dobro čutila tega momenta, ali kad sam se ponovo vrnula na knjigu, onda, kako je i Niki rekao, postoji ta svetla točka na kraju tunela. Nadam se da će ju svi mladi naći i da neće finit ovako kako su finili ovi mladi va knjige, a da bi se to dogodilo, svi mi skupa moramo njim pomoći i moramo ih staviti na pravi put. Ki god bude od mlajih knjigu pročital, nikako njim ne bi smele past na pamet takove odluke, takove krajnje odluke da si stvarno zamu življenje, jer mača reći nego mladi su tu da živu, da proživu, da pridu va naša leta, va sa naša leta i pomozimo njim koliko god moremo da najdu pravi put i da ne fine ovako kako su ovi va knjige finili.